We would like to place one question to him. A section of people says that the 6 scheduled areas land belong to the state government, not in Karbi Anglong Autonomous Council. So, what does 6 schedule says over land rights as per para 1A of the 6 schedule? Pini panel discussion due to Kichari Pond, Anchor Maini, Lapan Kitchen Seat Banke. First of all, I would like to extend my heartfelt congratulations to my friend Elvin Telang for his inclusion, the advisor for 6 autonomous district. Congratulations to you. 10 autonomous council. Nebangke, hotel bangke mini bang tabe. Around some of them actually out of station. Amala nangidu nangi tunta vidadlo. Lapan pini komasi ki organize ma. Ni hotel bang chili ne. Hala bang tani lang ledadlo. I was just communicate through phone, but I didn't know who is organizing this one. But I'm happy I'm able to come. Lapen bang depen lapi lapu teron sa hopen. Jingki thulo akai teli tumat sibang galo. Aja din din bang ke comment he gong lahai tumhan lang gorlogoli lang se to ko anu ma ke lang itu. Masine ke discussion anu bang ke donde lo non ke possibility kisi. Api teron sa hopan tulo lapu ke PSLC mo judhu bang ke te hopelam bang ke BJP तुमसे organize a 6 schedule discussion lo mati itu makin lang tunjo son lo bukai cikula lasi laso discussion lo bang ke ni kai da pulo lapan 6 schedule alam le lo wala jitu dong le alam le na kuch kame 6 schedule lo bang ke autonomous council ka chari tum ang bang ke chinil limitation ma ke nili kai sita pupe jitu 6 schedule do lang ne ko bang 6 schedule bank के कितने bank का limitation दो ये तुम स्कूल कॉलेज की चुम्पू उनको समय प्राइमरी लेवल में चलती लापेन ये तुम कल्चर ट्रेडिशन लाइक तुमसे प्रोटेक्ट करना बार साइन आती लॉन्गले ये ध्यान अंधेरे bank के अजब सिता में दैट डांगने चिरायदल की आबार साइ bank के जे लॉन्गले वह भी समय का चीनी नहीं bank के जे it is very good and it's very attractive when we talk about 6 schedule. Yeah, that is the reason why in many other part of the country, even Ladakh, now they want to go for 6 schedule. But we as a most oldest 6 schedule, we understand some of the limitation. As my friend Alvin Teran has already cited, there are some lagunas. Laguna are there, some limitation are there. Hala so limitation mukha overcome ji bolote nitum determine nagi nitum je rigid nagi ajha no nitum achap nagi state ka ajha ko bosni nitum fa naki jong do naki bear naki suppress banke ile wala banke je akai tame kichi pe lokon un kachap ti bang nagi 6 schedule bolote nitum opilama technical bostu non towar ke banai puno irrigation mukha kam eklen puno hal hai ka technical anatuan yetum damne non technical lokha bosu dam chati hal hai lokote nitu kesik sakdo lapen je ke claim da mon e ko an mawar sai ho kiche gunang e tipana banke nitu population banke household banke nearly 1.5 lakh 2 lakh asido non ito population to piklo la so patsi je 244 on nang pinang po lapen la supposed to implement lokote la an se angkang tipi nitu kam chekemun ko Halava. Lapen longle na phelang na achana. A limitation ke do bank ke group of minister tumjong si Assam government na tumjong si aning hanglo bolote ajat tamini tuma super china kuribun. Lasin ladak lo bolote ma thadam nahi bang kopiloma itu chida nahi bank ke lalo je 6 do angkan ki pena bank ke
itu naam so se gichari nangi pulote rat phan chelangi pulote develop nai putum hang bom pulote itu bangke 244 agreement na program da hang bom la sine bangke ki pudha mangi da son la an ningani litu autonomous council chari te da phi no na so por hu mopen teron sa hota pula 6 sidu lalang ku pipo si hang bom na ahap kadalam bangke 6 sidu ke cethan dam re nahi la pen apor ki padam re nahi apor masinang ke kalilo 244 ni tu mane ten pino la pen congress tu bangke ningje bom lo BJP to CP to do de chine congress tu ningje bom lo pen so provisions name kipilo bilen sing islame 1986 system और टिका दो कबीला सोला ता जाय तक जितु के नाचो अलवन ता बोले अंदर people say to must नहीं तो आता के लानो लापे लॉन्गले फेला नामो पेना जुलो आलिंग और गवर्नमेंट तुम सी स्टेट गवर्नमेंट तुम सी हटी को पिने पुलिसी एंड तुबेन पिने ले इक्वेशन पुलिसी बोलते अजब अलोंग ले दस में इली तुम पे ना कि चलाए दा पेन गवर्नमेंट अफान की एन पोजिया जा कोंगलां तुम लोग तो itu mah limitation ke hado non itu langgan na open da pulo kaya first time history long ke lahai ta nini tu mah ki ban ki surrender from time immemorial since the conception of Tapinon Thomas Council we always had our minister from the Hills district be it from NC Hill be it from Karbi Anglong but for the first time why no minister who is being elected from Karbi Anglong autonomous region or NCL? Who people of people that Kerala? Lata ki chok chit he piglo. Lata ni to upon voice ki suppress na kurilo. Or are we surrendering ourselves to the higher authority? Itum ke surrender no. Lata di tum tu nahi ke. A power dono agana claim ni belega na. At least hala so bangke itu Karbi Anglong ra arab than pathera de nei la tapina So you mean to say that land belongs to the state government, not with the Karbi Anglong Autonomous Council? it belong to the Karbi Anglong Autonomous Council of course no doubt but if need be if there is any need required the government of Assam can requisition it hala ni punai bang la so pot bang si litu bangke hopper bangke hai ka do ka be phan penchi pehloji bolote la pe ke nang so ka bangke itu ning si ve a hopper pen je autonomous je ta sina la pe bere ke thang ta lo la pe la so lam bang ni ni ma tu long le lam pe la pa ko sin le point on turi lo la pe ni ma limitation lam ta ning je lo la an sin on ko ni ni je sin to ni ko lo Thank you, sir.